Evo danas je 1. decembar 2019. godine, 101. godišnjica od stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno kasnije Kraljevine Jugoslavije. Jedna značajna godišnjica koja može da se gleda iz različitih uglova i mi se nadamo da ćemo je večeras upravo tako i posmatrati, tako razmotriti. Ujedno je ovo i jedna godišnjica stradanja blaženo počivšeg Nebojše M. Krstića, osnivača Centra za istraživanje pravoslavnog monarhizma. Nalazimo se ovde ispred crkve Svetoga Nikole u Blacktownu. U ime ove crkvene opštine, u ime Centra za istraživanje pravoslavnog monarhizma, večeras pozdravljamo našeg gosta koji je došao iz Amsterdama, iz Holandije, sveštenika prečasnog Nenada Ilića, koji će danas na ovu godišnjicu stradanja Nebojše Krstića, na godišnjicu stvaranja Jugoslavije, primiti memorijalnu plaketu Nebojša M. Krstić, koju svake godine dodeljuje Centar za istraživanje pravoslavnog monarhizma uz naravno saglasnost Nebojšine porodice, i ona se dodeljuje za svedočenje etosa pravoslavnog monarhizma, odnosno za svedočenje ideje, za svedočenje vrednosti koje pravoslavna monarhija i pravoslavni monarhizam kod Srba predstavljaju. Ujedno, iskoristit ćemo ovu priliku da otac Nenad se obrati večerašnjem sabranju, ovim sabranim ljudima ovde, i da im govori na temu cena jugoslovenstva. Nakon 101 godine, evo ovde u rasejanju, koje je također jedna od direktnih posljedica tog nacionalnog i verskog eksperimenta u kome je naš narod, nažalost, teško postradao i vrlo lakoverno učestvovao, vreme je da počnemo da svodimo račune, da pravimo bilans i da krenemo u planiranje odbrane od svega onoga što nas je zadesilo i planiranje kontranapada u nekom smislu, ponovno uzdizanje srpskog svetosavskog puta, ponovno uzdizanje srpskog pravoslavnog monarhizma. Nadamo se da je ovo jedan od tih koraka ka tom velikom i neugasivom cilju, jer dok srpski narod živi, živi duh Nemanjića u njemu i duh Svetoga Save.
priсно i во vijeki vjekova. Amin. Jedina čistая i neporočnaja Djevo, Boga bez sjemene rošaja, moli spasti sja duše Jego. Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti Tvojoj, molimo Ti, sasliši, pomiluj. Upokojnje duše usluga sluge Božjega nebojše, i da mu se oprosti svaki greh, voljni i nevoljni. Nastani u mestu svetlo, u mestu cvetno, mestu zelenila i odmora, tamo odakle prože svaka tuga, bol i uzdisanje. Iako učini kakav greh, reč ili delom svesno ili nesvesno, hotivično i nehotično, ti mu kao blagi čovjek ljubi Boga prosti, jer nema čovjeka da živi, a da ne greši. Ti si jedini bez greha, pravda je tvoja pravda večna i reči tvoja istina. Jer si ti vaskrsenje, život i pokoj usluga sluge svoga nebojše, Hriste Bože naši, tebi slavu uznosimo sa bespočet tvojim Otcem, presvetim, blagim, žetvornim tvojim duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Premudrost, presveta Bogorodice, spasi nas. Čestnješuju heruvim i slavnješuju veseljenje serafim, bez iscijenja Boga slava rošuju, slušuju Bogorodicu ti ja veličaje. Slava tebi, Hriste Bože nada naša, slava tebi. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu i ninje i prisno i u vijeki vjekova. Amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Oče Vaskrsli iz mrtvih, Hristos istiniti Bog naš, molitvama presvete svoga Majke, svetih svekolnih apostola, svetog Oca našega Nikolaja, episkopa Mirovikijskog i svih svetih svojih, dušu od nas preseljenog sluge svoga nebojše u naručju Avrama, da upokoji horujima pravednih da pribroji, a nas da spase i pomiluje kao blagi čovekoljubi. Oblažemo uspeni vječni pokoj podaš, Gospodi, usopšemu rabu svojemu nebojši i sotvori mu vječnuju pamijat.
Твоему вечною память. Amin, Bože daj. Neka bi Gospod Bog bio milostiv prema sluzi svome Nebojši, neka bi dušu njegovu nastanio u neprolaznom carstvu svome, a njegova dela koja ostaju iza njega rasejao po srpskom narodu kao jedno dobro seme. Nebojša Krstić bio je veliki sin srpskog naroda, veliki mučenik za srpsku nacionalnu ideju i veliki mučenik Hristove crkve. Nebojša je u najtežim godinama za srpski narod borio se najbolje što je umeo i Nebojša iza sebe ostavio jedan veliki trag tako što je inspirisao jednu čitavu generaciju srpske omladine na borbu ne samo za nekakve zemaljske ideale, nekakve srpske nacije, već za jednu visoku Srbiju, za jednu nebesku Srbiju. Nebojša je upravo za tu ideju visoke Srbije dao i svoj život. Ubijen je 4. decembra 2001. godine, praznik Vavedenja, i od te godine pa do današnjeg dana svi njegovi saborci, njegovi prijatelji obeležavaju taj dan kao jedan veliki i mučenički dan za našu crkvu i za našu veru i za naš narod, ne samo u nekom komemorativnom smislu, već upravo u jednom pravoslavnom, hrišćanskom, svetosavskom duhu, da je mučeništvo seme i zalog jedne nove budućnosti. Nebojša je osnivač između ostalih organizacija, pokreta, institucija i Centra za istraživanje pravoslavnog monarhizma, koji već skoro 20 godina deluje pronoseći ovu ideju srpskog svetosavskog načela širom sveta, ne samo kroz srpski narod, već čitavim svetskim šarom, kroz sve one kojima su ovi ideali bliski. Svake godine centar uz saglasnost sa porodicom počivšeg Nebojše dodeljuje memorijalnu plaketu Nebojša M. Krstić, čiji je moto "Naša mera jeste pobeda". Svake godine izabere se jedan trudbenik na ovoj srpskoj njivi koji je pokazao kroz svoja dela, kroz svoj život, kroz svoj rad, kroz svoj etos da zaslužuje da se nagradi, da se okiti ovim velikim priznanjem srpskog naroda, srpske omladine, srpskog svetosavskog rodoljublja i da ponese plaketu Nebojše Krstića. Dozvolit ćete mi uz blagoslov duhovnog pokrovitelja i direktora Centra za istraživanje pravoslavnog monarhizma da vam pročitam i tekst dodele, odnosno ukaza o dodeli plakete za 2019. godinu. Centar za istraživanje pravoslavnog monarhizma pod duhovnim pokroviteljstvom njegovog preosveštenstva gospodina Irineja, episkopa istočnoameričkog, želeći dati dokaz za naše blagodarnosti i priznanja za pokazanu revnost i trudoljublje, za postignuto na polju svedočenja ideje pravoslavnog monarhizma, bogoljublja i otočastvoljublja i za veliko požrtvovanje i pokazanu ljubav prema svemu što je sveto i čestito i milome Bogu pristupačno, nagrađujemo prečasnog jereja Nenada Ilića, paroha Amsterdamskog, memorijalnom plaketom Nebojša M. Krstić. Axios! 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 Dostojan,
se zahvalim posle ovih reči, posle ovoga, nisam siguran da nisam navikao baš da često dobijam ovakva priznanja. Evo, ove godine mi se desilo da me krenulo, da sam jedno priznanje za književnost u Rusiji, a evo za nacionalni rad u Australiji. Niko nije prorok u svom selu, to svi mi dobro znamo koji smo dijaspori, tako da mi imamo posebno drago sada ove godine prve koji ja provodim tako u službi u dijaspori, samo na drugom kraju u Evropi, da sam dobio za trud na tom nacionalnom polju. Hvala još jednom, hvala svima koji su to zaključili da bi ove godine mogu ja da budem. Hvala. Samo da dodam još jednu stvar, da je Nebojša Krstić u svom širokom polju rada također objavio jedan tekst gdje je poslao poruku srpskom policajcu, srpskom vojniku, srpskoj majici, srpskom domaćinu, između ostalih i srpskom svešteniku. I ono što je on poručio srpskom svešteniku, ono što se očekuje od srpskog sveštenika, ono kako bi srpski sveštenik trebalo da izgleda, otelotvorio je otac Nenad Ilić, koji je evo i jedan vesnik tog srpskog pravoslavnog svetosavskog duha, kako u dijaspori, tako isto i u našoj otadžbini, jer kao što reče Sveti vladika Nikolaj, kada kuća gori, a naša je već u velikom plamenu, onda se požar gasi izvana. Neka bi i ovaj današnji dan bio makar jedna mala kap koja će da utrne taj veliki požar. Uz plaketu red je da pošaljemo i neki prigodan poklon, tako da za oca Nenada imamo jedne odeže svešteničke i to onako za veliki post, pa se nadamo da će kroz vaskršnji veliki i časni post da se seti ovoga sabranja, također da nas pomene u svojim molitvama i da nas rukovodi prema spasenju. Hvala. Sad ćemo polako da pređemo u salu, da se smestimo tamo i za koji minut ćemo početi sa predavanjem koje će nam držati večeras otac Nenad. Pomaže Bog, dobroveče svima. Da ne pravimo novi uvod sad posle onoga u hramu, samo nekoliko ajde manje servisnih, ali uvodnih ovako napomena. Pre svega hvala vam svima koji ste se večeras odazvali. Juče smo imali ovde porodični seminar, pravoslavni porodični seminar, drugi za redom godišnji događaj, koji je privukao sličan broj posetilaca, mada ne znam da li smo više iznenađeni bili da je juče bilo malo, danas mnogo, zavisno od teme. U svakom slučaju, hvala vam svima koji ste se odazvali, velika je čast kako u ime crkvene opštine, uprave na čelu sa pravcem Dragoljubom Brkljačem, isto tako i u ime Centra za istraživanje pravoslavnog monarhizma, gde imam čast da vršim dužnost zamenika direktora ovih dana, da vas pozdravim i da vam se zahvalim na dolasku. Pre nego što vam predstavim oca Nenada malo detaljnije, hoću da napomenem da su večeras dole u dnu sale prodaju izdanja Centra za istraživanje pravoslavnog monarhizma. Imate 5 izdanja centra koja su izuzetne studije kakve ne srećete svakodnevno i koja se večeras prodaju po promotivnim cenama i sav prihod ide za obnovu hrama Svetog Nikole u Blacktownu. Također ćete naći i 2 knjige od mnogo knjiga oca Nenada. To su knjiga Nešto za usput koja je izašla pre možda 2-3 meseca i Facebook propovedi i duhovni chat. Sad kad vam predstavim malo oca Nenada malo možda detaljnije, bit će možda malo jasnije otkud takvi nazivi. Otac Nenad, koji je, već smo pomenuli to danas, širim narodnim masama poznat kao đakon Nenad Ilić, čak na jednoj TV emisiji čini mi se da su ga potpisivali kao đakon Nenad Ilić, a obraćali mu se kao sveštenik sve vreme, jer je već postao nadimak, da. Iako ovo je, još uvek je Sidney i gledajući ovako otprilike neku starost, prosečnu starost večerašnje publike, još uvek je otac Nenad ovde
poznatiji od jednog od njegovih sinova. Tako da je ovo jedna zanimljiva situacija. Otac Nenad je sveštenik, reditelj, pisac, urednik sa velikim iskustvom rada u medijima, predavač i savjetnik u velikom broju oblasti. Nakon diplomiranja na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, bavio se pozorišnom režijom, uglavnom u beogradskim pozorištima, ali i u pozorištima u Srbiji, kao i više alternativnih pozorišnih grupa, zatim režijom i pisanjem za televiziju, uredničkim radom i tako dalje. Posle studija na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu, 1996. godine rukopoložen je za đakona. Posle 2000. godine bavi se najviše pisanjem i režijom televizijskih, filmskih radova i većih scenskih događaja na velikim scenama i na otvorenom, ali i uređivanjem štampanih izdanja, internet prezentacija, misionarskim nastupima u medijima, marketinškim promotivnim aktivnostima, pravljenjem edukativnih multimedijalnih sadržaja i predavanjima. Autor je većeg broja dramskih adaptacija, niza eseja, romana Carigradski drum, za koji je, ako se ne varam, dobio ovu nagradu u Rusiji, kao i koautor većeg broja knjiga sa crkvenom i nacionalnom tematikom za decu i odrasle. Autor je scenarija i reditelj dugometražnih dokumentarnih filmova Sveti Nikolaj Srpski i Ava Justin, kao i više dokumentarnih televizijskih serija. Na svojoj veoma posvećenoj stranici na Facebooku redovno objavljuje tekstove i moderira razgovore na crkvene i nacionalne teme od 2014. godine. Od 2017. godine predaje studentima kreativne produkcije na Fakultetu savremenih umetnosti u Beogradu. Godine 2018. rukopoložen je u Parizu u sveštenički čin i od episkopa zapadnoevropskog Luke postavljen za stalnog paroha crkve Svetog Nikole u Amsterdamu. Sa Anastasijom, koju takođe pozdravljamo večeras, Ilić ima 17 zajedničkih knjiga i 4 dece, Pavla, Jelisavetu, Bogdana i Nataliju. Večeras, eto, na ovu godišnjicu stvaranja, uprošteno rečeno, Jugoslavije, najpre one monarhističke, kasnije komunističke, okupljamo se ovde jako daleko od tih prostora da bismo se podsjetili, setili i videli, možda prebrojali na neki način i prvo da se saberemo pa da se oduzmemo, da vidimo koja je cena jugoslovenstva. Oče, izvolite. Pa, bolna tema u svakom slučaju, kad smo se dogovarali, kad smo pričali o tome, nekako sve mi se čini da sam probao da izbacim tu temu kao glavnu, da mi ne bude najvažnija neko vreme, prosto, što kaže, kao kad čovjeka boli zub, pa stalno čačka to neko mesto. Inače, sad ljudi dosta su se podelili kad se priđe toj temi, postoji jedan deo koji se određenim sentimentom hvataju celu priču Jugoslavije, naravno, ljudi, to su dve grupe ljudi, ili oni koji pamte prosto neku svoju mlađe godine, pa je onda tu neka nostalgija vremenska se pojavi i onda kao eto sve je bilo tako malo lepše nego što zapravo izgleda, i drugi koji su vrlo ogorčeno protiv, koji smatraju da je Jugoslavija zapravo jedna bolest vrlo teška od koje je srpski narod oboleo. Upravo sad, mislim, ja nekako sam odavno se odlučio, pre sam bio bliže ovoj grupi, sigurno neko će biti sentimentalno određena prema Jugoslaviji, ali nikad nisam spadao ni u anti-Jugoslovene, neke onako drastične, niti pro-jugoslovenske, nego prosto eto tako, kao zatekao sam se toj zemlji koja je imala nešto dobro, nešto loše. Međutim, činjenica je stvarno da je jugoslovenstvo i jugoslovenski projekat neuspeli jako dramatično delovao na identitet srpskog naroda. I to je nešto što u stvari mora oprezno da se leči. Nije to više pitanje, ni samo, evo sad pominjemo i ozbiljne kategorije kao što je monarhizam, komunizam i tako dalje, da li se radi o monarhističkoj, i jedna i druga Jugoslavija su na neki način oštetile srpski identitet. I jedna i druga. Znači, nijedna nije, znači da je sad jedna da je tu sad prevagnulo to određenje, nego je do te mere ozbiljna stvar da je, ne znam, teško je, kažem, izvući ono što je najbitnije. Jednom prilikom šetao sam se sa poznatim piscem srpskim Milovanom Danojlićem, Mića Danojlić, i on onako, čovek, sad dovoljno stariji od mene da imam zašto da ga na miru saslušam i sve, i onda mi je pomenuo nešto što u tom trenutku, to je ne znam pre koliko godina bilo, da sam ja nekako podrazumevao stvari i da sam raskrstio i sa tom nekom komunističkom pričom i sa Jugoslavijom i uopšte da to nije više bitno.
A on je rekao nešto, a čovjek definitivno nije neki ni drugosrbijanac, ni ne znam šta, nego jedan vrlo uravnoteženi srpski, onako sa tim seljačkim zdravim duhom, pisac jedan ovako vrlo kvalitetan i čvrst, koji je primjera radi kad je dobio neku književnu nagradu, neke veće pare, odmet uložio u crkvicu u selu da zida svom. Nije on to ne znam šta radio, nije otišao da kupi čamac pa da se vozi negde po svetu. Znači, vrlo, kažem, temeljno, on je rekao, pa kaže, dok smo pričali, valjda sam ja nešto kritički rekao i ono, kaže, ne treba zaboraviti da je srpski narod imao sva veoma značajna i lepa projekta. Istina, oba su propala. Ali da su bili, jedan je taj koji je nadilaženje te neke narcisoidno sebične varijante, znači pokušaj stvarno udruživanja sa drugim narodima da nekako izađeš iz te neke zatvorenosti obične, a drugi je neka vrsta, eto tako, socijalne pravde i ovo. I jedan i drugi su se ispostavili kao čista greška. I mislim da uopšte to nije loš polaz da se krene od toga, da su to apsolutno propali projekti, to nema nikakve sumnje, da oni sigurno imaju štetno dejstvo kao takvi, kao bilo koji, kad se nešto odbaci pa ostane da truli u bilo kom segmentu, da li je to koren od zuba ili je, ne znam, neki organ ili je nešto sa strane bačeno, to prosto truje i mora da se time čovjek pozabavi, ali možda prići bez startne ostrašćenosti i bez startnih definicija. Proveriti otkud uopšte Srbiju i Jugoslaviji, lako nam je, to je kao recimo sa Rusima, uvijek kad dođe priča o revoluciji i onda mi tvrdi, kako zovem, protivnici cele stvari, kažemo, ma to su Nemci poslali voz i Lenjina uvezli tamo u sred, kako zove, rata, da bi naravno pobedili, što sve ima istine. Ali teško da možemo da objasnimo jednim vozom i jednim čovekom onoliko preokret koji se desi, onakav strašan polom koji se desi u carskoj Rusiji, one zločine, ono sve što i prema sopstvenom narodu i prema kralju i prema dalje. Tako isto i ovde ne bi mogli tako lako da krenemo samo od toga kako je nama s polja Jugoslavija nametnuta, mi tu nismo krivi, kao što je u Rusiji postao koren toga što će se razviti u komunizam, koji će posle nama naravno doći dosta glave, tako isto i postoji i u predratnoj Jugoslaviji, očigledno, ne na način na koji su to pisali u ovim komunističkim udžbenicima, ali postoje očigledno neka klica, tako i koren jugoslovenstva postoje u srpskom narodu, nije on samo plod spoljne delatnosti. I to bi bilo jako dobro da sve to nekako proverimo, podsjetimo se toga, da bismo mogli jedan zdrav način da vidimo kako da odstranimo te štetne delove koji nam truju identitet i koji nas slabe zapravo. Zato sam, prosto mislim da nije loše da se podsjetimo kako je išlo dotle da Srbi, jedini ozbiljni na Balkanu u tom trenutku, narod sa svojom državom, sa svojom istorijom koji se izborio za svoju slobodu, odrekne se svoje države, odrekne se maltene svog imena i da se preda drugom imenu, drugoj državi i da proba da stvara umesto srpskog nacionalnog identiteta jugoslovenski identitet. Ajde, za ostale narode to možemo da razumemo, ali stvarno je teško razumeti bez da se malo nekih stvari podsjetimo. Imamo sad, naravno, sedimo u crkvi, pričamo, naravno da je ono što je apostol Pavle rekao, nema više u Hristu ni Jelina, ni Judeja, ni ovo, da nacija nije ono dominantno što ostaje u pravoslavlju. Utoliko je uvek na neki način potrebno i podsjetiti se zašto uopšte o tim temama pričamo u crkvi, zašto pričamo i zašto veliki značaj dajemo naciji. I to se ne podrazumeva i to treba sve proveriti. Nacija je po nekoj najjednostavnijoj definiciji jedna velika organska zajednica u kojoj zapravo mi učimo osjećaj odgovornosti svih za sve. Utoliko ona i tekako je vezana sa hrišćanstvom. Kao što je porodica, sve te bitne organske kategorije, kao što je porodica u kojoj se učimo elementarnoj ljubavi, odnosu, odricanja, žrtvenosti, mislim, prosto učimo se da budemo Božiji, samim tim što lakše služimo u porodici, lakše volimo u porodici, bliži smo,
lakše se odričemo, lakše ćemo obuzdati svoj egoizam u porodici nego što ćemo to raditi na nekom drugom mestu. Tako i nacija na jednom širem planu je zajednica u kojoj se stvarno uči odgovornost svih za sve, gde širimo, osim tog krvnog srodstva, osim te blizine, učimo se malo širem pogledu i o tome da smo svi povezani. Povezano je čitavo čovečanstvo, ali naravno nezgodno je kad pokuša da se preskoči bilo koja kategorija. Kad neko se proglasi čovekom koji, eto, voli čitav svet, građanin sveta i ne pravi pitanje, sve su to banalne stvari. Šta nacija? Pa i porodica nije toliko bitna, nije to bitno, mi smo svi građani sveta. Taj čovjek će uvijek zagrliti prazninu i apstrakciju. On može da priča, ali to nema bez koraka po korak dolaska do ljubavi prema čitavom čovečanstvu, bez porodice, pa bez nacije, pa bez onog najkonkretnije okoline, ajde pre nacije možda teritorije na kojoj čovjek živi, pa onda nacija, pa onda tek da zavoli čitav svet, bez toga će to biti izmišljotina, apstrakcija, što se uvek pokaže kao nešto tako. U stvaranju nacije, samo malo da neke pojmove raščistimo pre nego što krenemo, da podsjetimo se na naš konkretni srpski slučaj. Inače, ljudi koji se bave ozbiljnije izučavanjem nacije, najveći značaj neki daju plemenskom srodstvu, bukvalno, neki zajedničkoj veri, a neki državi. Znači da država, recimo, od francuske revolucije na ovamo, tamo, znači, od nekog kraja 18. početka 19. veka i sa pojavom demokratije, kao presudni činioci u stvaranju nacije smatraju se zajednički jezik i zajednička kultura. To je zapadno viđenje u kome vera nekako otišla sa strane, odnosno religija kao taj bitan faktor je otišla sa strane. Narodni duh nije gotova i urođena veličina i jednom fiksirana zauvek. Ona nastaje i stvara se. Taj duh, on se ne određuje rađanjem, nego podvigom. Znači, samo podvig taj duh oformljuje. Znači, nije dovoljno tek tako se neko rodi u nekom narodu, pa da je to, da će time nacija da nešto napreduje. Država kao moment, jedan bitan, znači, vratit ćemo se naravno na veru, vratit ćemo se na jezik, ali nije loše podsjetiti se državi, i to baš po definiciji jednog ozbiljnog desnog monarhističkog mislioca Šarla Morasa. To je zanimljivo, kad god se pomenu te stare autoriteti iz te zone, konzervativne, uvek neki strah, dešava se da je tu nešto prekomplikovano, nešto težak jezik. Nasuprot, neobično je da ćete kod onih što se nazivaju desnim, odnosno konzervativnim misliocima, naći jednostavnije i čistije definicije nego što ćete naći posle u ovoj liberalnoj sferi. To je vrlo zanimljiv fenomen. A svi imaju neku vrstu odbojnosti, otprilike to liberalno, to nam je bliže, a ovo konzervativno, to je... Međutim, tamo se nalaze često jako jednostavne i fine definicije. Kaže, ma kojoj grupi, pročitaću kratko tu definiciju, čisto da nam stoji da možemo da je povežemo sa tim trudom srpskog naroda da povrati svoju državu, da je oformi i da i posle izgubi i ugradi u nešto drugo. Ma kojoj grupi pripadao čovek, on uvek traži od vlade da mu garantuje integritet teritorije na kojoj se rodio, porodio potomstvo gde ostaje i živi. Posle te sigurnosti čovek zahteva unapređenje materijalnih sredstava koja mu osiguravaju i olakšavaju život, najzad poštovanje viših uslova moralnog života, preimućstvo dobra nad zlom, vrline nad porokom, nepristrasnost pravde i zakona, dostojanstvo tog zakona, čast zemlje i nacije. I to je otprilike jedan paket koji čovjek očekuje od države i što su Srbi, koji su dobar deo svoje istorije proveli bez svoje države, su želeli da imaju, da bi upravo ovako svako mogao da se osjeća u državi. To trenutno Srbija posle svih eksperimenata i samostalne države i gubitka države i vraćanja države i pretvaranja te države u jednu drugu državu, ulaganje u drugu državu i raspada te države i sada u ovom trenutku nikako ne, po ovoj definiciji ne funkcioniše. Nažalost, Srbija je danas nešto sasvim drugo. I zbog toga i tekako moramo ozbiljno se pozabavimo svim tim
i ostacima tog trulog korena jugoslovenskog koji truli kao neka gangrena, preti da stvarno pre nego što se oporavimo kako treba da nas uništi, a i sve ovo što se desilo u stvari u toj nekoj državnoj organizaciji sa tim igranjem državom jednog naroda koji nas sve boli, mislim, svi znamo da ima veze sa svim tim što na kraju krajeva nismo ni mogli svi da ostanemo u toj zemlji. To je nešto što naravno ima veze sa vlašću, sa politikom, sa trenutnom vlašću, da sad ne budemo tu ni previše ni nežni prema njoj, ali i tekako ima i dublje korene. Mi Srbi smo inače dosta skloni tome da zakukavamo i da nešto se žalimo, da se jadamo i da, kao svojevremeno bio je neki crtani film, davno sećam, neki Kalimero, i on je kako pile sa nekom ljuskom na glavi i stalno išao okolo i pričao nepravda, 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 stalno je nepravda. Mi stalno imamo to i nije džabe da imamo himnu Bože pravde, mi vapimo stalno za pravdu. Bože, daj nam pravde, mislim, ne znam tačno, pošto sad kad se kako tumačimo i kako ćemo prevoditi taj smisao te himne, ali to jeste neki vapaj za pravdom i pravda kao postavljena stalno na visoko mesto. Jedan drugi, naš domaći mislilac, monarhistički, konzervativni, Momir Nikolić, sjajan, potpuno nepoznat javnosti široj, uvijek preporučujem. On ima zapravo samo jednu knjižicu koju sam ja vidio, ne znam da li je advokat bio jedan beogradski, i ima jednu knjižicu koja se zove Građaninov vrt, sa vrlo lepim, tačnim definicijama upravo ovih problema kojima se bavimo. Nacija, država, istorija, politika i tako dalje. Kaže, u istoriji, jedna kratka stvar, u istoriji svako ima da se stara o sebi. Ona je čist odnos snaga i jedna država koja ide rđavo može kriviti druge, ali joj neće poći bolje sve dok ne popravi sebe, jer kad god trpi, uvek postoji neka njena slabost. To nije loše poći od takvih jednostavnih, čistih definicija ljudi koji su nesumnjivo patriote, jer lako ćemo sa neprijateljima, lako ćemo mi sa protivnicima. Teško ćemo sami sa sobom. I najveće pobede čovjek u stvari nad samim sobom vrši. To su najveće pobede koje čovjek može da izvoji. Lako je pobediti neprijatelja. Sebe je teško pobediti. Znači, ne samo da problem naš seže u vreme Jugoslavije, to ne samo druge Jugoslavije, komunističke, pa prve Jugoslavije, već i do Kraljevine Srbije, i sve to moramo da pratimo ako hoćemo da na neki koristan način analiziramo problem koji je u ovoj našoj temi. Ima, samo se setimo, kad pominjamo prvu i drugu Jugoslaviju, šta je zanimljivo, čisto opet da kažemo koliko Jugoslavija kao problem nadilazi, to smo na početku rekli, i te neke političke razlike prve i druge Jugoslavije. To je pokazano na dve velike sahrane. Prva sahrana je bila sahrana kralja Aleksandra, ubijenog u atentatu u Marseju. I postoje te neke mitske dimenzije u narod, to je bilo i u novinama tadašnje, ja sam listao i te novine, postoje taj tekst koji je čuvajte Jugoslaviju, poslednje reči. I te poslednje reči, ja znam, to mi je prvo majka pričala, pritom je ona bila tad mlada, nije pokojna majka moja, ali o njoj su pričali, to je ušlo kao rekao da je kralj Aleksandar, poslednje reči su bile čuvajte Jugoslaviju. Nije rekao čuvajte srpstvo, čuvajte veru, sa verom u Boga i tako dalje, nego čuvajte Jugoslaviju. Zanimljivo je da je sledeća velika sahrana koja je bila toliko pompezna i još dan danas njene posledice, ovi koji su pristalici, nekako ljubitelji, sentimentalni prema toj drugoj Jugoslaviji, zato što su došli, ceo svet je došao, najugledniji spisak zvanica je bio na toj famoznoj sahrani Josipa Broza Tita, i njegove poslednje reči, zamislite, su bile čuvajte Jugoslaviju. Dobro, ni pa ja da što je on bio jedan veliki kopirant, onako jedan veliki mufluz, mislim, onako stvarno, da isto ne znam sad da ne budu preteške reči, ali ne verujem da neko sad tu posebno će se potresti, ako i to kažemo, ali stvarno je zanimljivo do koje mene on sve kopirao. Znači, on je preuzeo sve rezidencije kraljeve, ja mislim da je dodao još jednu ili dve, ali mislim da je dodao, to je bila tuga živa,
ja ne znam da li je to neko, sad više ne mogu sećati da li je neko pravio scenarij o jednoj film je pravljen ili drama, o jednoj od tih rezidencija koji nikad nije ušao, gde postoji zaposleni ljudi koji će ceo život kao iz onog pozorišnog komada čekajući Godoa, čekaju Tita, da li će se pojavi i onda je tu čitav zaplet, da li će Tito da se pojavi, neće Tito pojavi, tako godinama dobiju plate, žive tamo, održavaju neku od tih rezidencija. Celu kult lova koji je imao kralj Aleksandar, on je isto preuzeo. Sletovi koji su bili za vreme kralja Aleksandra prvi put, odme Tito preuzeo i sletove. Naravno, i ostali taj, uslovno rečeno, kraljevski, u onom nekom najpovršnijem smislu, stil života, ali je zanimljivo, znači, za nas da su obe te rečenice i obe su stvarale mitsku neku strukturu, stvarno čuvajte Jugoslaviju, ako su tako, ako je rekao i kralj da čuvamo Jugoslaviju, pa ovaj Tito posle, i on rekao čuvajte Jugoslaviju, pa nema šta nego čuvamo Jugoslaviju. I baš lepo posle toga se sve to raspada i ode u bestrage. Utisak koji mnogi delimo, to je da od Jugoslavije svi narodi Srba imali neku korist. Da su Srbi doživjeli štetu i da im je ugrađen problem koga se još uvek nisu oslobodili. Ne treba zaboraviti ni to da u skorijoj ovoj prošlosti, posle svih ovih poloma i užasa građanskog rata i onog što je bilo i svega što smo doživjeli, da Srbija nije postala samostalna tako što je izašla i rekla doviđenja Jugoslaviju, nego je ostala kao poslednja Jugoslavija i Jugoslavijice, kad su na kraju Crnogorci otišli i oni se odvojili od te neke restlu Jugoslavije što je ostala, znači, može se to smatrati tvrdoglavošću, političkom glupošću, nečim, ili već nekom vrstom insistiranja na onome šta se ulagalo kroz istoriju taj jugoslovenski projekat. Srbi, identitet srpski. Onaj najpoznatiji, verovatno, skoro očajnički slogan u srpskom narodu, to je ono samo sloga Srbina spasava, mislim, naravno, jer to je nešto što je verovatno najdalje, taj slogan je najdalje od naših realnosti. Srbi su stvarno pocepani i danas su pocepani na toliko frakcijica svega živog da je to prosto dramatično, dođe prosto komično to, samo sloga Srbina spasava, ako nam to ostane slogan, mi smo ga nagrajsali, mislim da ne može se zamisliti, pogotovo što to nije neka nova osobina i nije osobina koja se lako leči. Prvi susreti, odnosno prvi zapisi ozbiljni o srpskom identitetu, o Srbima kao narodu, koji su u vreme Vizantije, još neki 7. i 8. vek, opisuju srpski narod kao neverovatno demokratsko pleme na ivici anarhije, koje, kaže, u njemu, i ti ljudi, zaprepašćeni, pošto su to ljudi sređen, vizantijski dvor, kruta disciplina i jerarhija, kaže, oni o svemu živom raspravljaju, pa čak i o izboru svojih vođa. To nam ostaje do dana današnjeg, mislim, maltene jedina tema je ovo. I kaže, i nikom neće da ustupi mišljenje. Pazite, to je pre koliko godina, znači 7. vek, 1300-400 godina je zabeleženo neke stvari koje su bile. Sad, kao samo sloga Srbina spasava, divno. I tad smo bili baš od početka. Kad se već samo ime Srbi, bez obzira na ovo samo sloga Srbina spasava, već tu počinju sukobi filologa oko toga šta znači ime Srbi. Filolozi tokom godina su se maltene pobili i velike rasprave imali, ma ne, o jedni tvrde jedno, drugi tvrde, i to su najsuprotnije teorije. Koliko je komplikovano da se dođe do... I onda jedan deo, naravno, jedni smatraju da dolazi ime, kao što verovatno i dolazi, iz sanskrita, tog najstarijeg jezika, pra-arijevskog, indijskog, odnosno koji nije indijskog, nego nastalog, znači kao koren iz koga su i Indija i evropski narodi postali. I kaže da bi ime Srbi verovatno da se vezuje sa pojmima seme, koleno, rod, srodstvo. Da je to isto, to je kao jedno. Jedan deo filologa kao potpuno drugačije kaže, ne, to ima veze sa pojmima besneti, ne dati se nikome, opet tumače iz nekih... A deo filologa kaže da to ima veze sa pojmom pastorak. Da su Srbi neki kao narod koji je bazično krenuo kao pastor. Filolozi sa zapada, naravno, oni su odmah pali to im je valjda najviše odgovaralo, pa su nas lepo uvredljivo onako smislili da to Srbi dolazi, to je naravno odbačena, ali dugo je trajala, pa nije to ni beznačajno za naš identitet. Teorija da dolazi iz latinskog jezika od servus, rob,
Pa su Srbi za Boga od toga došli. A suprotno, na drugoj strani, drugi kažu ne, dolazi od imena za slobodne seljake, sebri. Pa je to Srbi, sebri, odatle, znači Sloveni, koji su puno imali slobodnih seljaka, s obzirom da smo mi seljački narod i bili i ostali, dan danas smo ipak primarno, bez obzira što svi dođe smo u gradove, to može biti zanimljivo kao koren, ali teško da je, kažem, i to znači. Član zadružnog ili plemenskog saveza. Sad, kažem, i tumačići samo ovo, već možemo da čačkamo neke osnovne osobine identitetske srpskog naroda. Starost srpskog imena i srpskog plemena takođe je sporna do dana današnjeg. Ono što sa sigurnošću jedino možemo da kažemo, sad da ne ulazimo u te vrlo komplikovane rasprave i to da li su to paranaučne, nenaučne, da li su tu zaista samo od 6. veka kao što se bili i od ranije i tako dalje, sad zaista da ne širimo temu, ali znači da tragove srpske države, zapisane tragove, imamo već od 9. veka, a da se potpuno formiranje srpske nacije već može smatrati da nastalo početkom 13. veka. Daleko pre ove nesrećne Jugoslavije o kojoj pričamo, ali daleko pre stvaranja mnogih evropskih nacija. Mnoge ozbiljne, jake evropske nacije, koje sad vidite kako vladaju, ovi su nastale tek praktično u 19. veku. Mi smo stari neki narod, a stalno izgledamo kao da smo mladi još nedorasli, kao da imamo neki još ovo, a najmlađi starci i najstarija mladež smo i u Evropi i u svetu, spadamo to. Ono što je neosporno, to je upravo ovo, da početkom 13. veka se spajaju elementi nacije, da se i ona i vera, i država, i jezik, i kultura, sve oni faktori stvaranja nacije već grupišu i da Sveti Sava zapravo i Nemanjići spajaju sve grane narodnog života u jednu. Sama sudbina tog korena srpske nacije, bez obzira na starinu naroda, koji može biti daleko dublja i dalja, ali nacije kao nekog segmenta koji ove elemente kojima smo pričali posjeduje, on je, znači, pošto su Nemanjići i Sveti Sava i svetorodna loza u stvari odredila tu neku nacionalnu naš koren, možemo reći da je Srbija kao nacija nastala sa ciljem da svojim posebnim darovima unutar zajednice naroda služi Bogu. Da je to neki smisao srpske nacije. To je iz reči našeg svetog vladike Nikolaja, moglo bi da se najbolje i najjasnije protumači. Kaže, evropski nacionalizam, kaže vladika Nikolaj, rođen je u buntu i očajanju, dok je svetosavski nacionalizam započet i ostvaren u tišini i radosti stvaranja. Evropski nacionalizam je kao građevina koja se zidala pod vihorima rata i mržnje protiv imperializma i protiv nenacionalne crkve. Otuda nije utvrđen na jakom temelju i zato nosi na sebi rane svojih protivnika, zbog kojih se stalno naginje čas imperializmu, čas internacionalizmu. A jak temelj pravom nacionalizmu jeste nacionalna crkva, piše sveti vladika Nikolaj. Ideal crkve kao sabora, kao punoće, on je sigurno uticao i tekako na sve elemente stvaranja srpske nacije. Visoki ciljevi utemeljeni su nacionalne vrednosti, zahvaljujući kojima je srpski narod i mogao da opstane pod turskim ropstvom onolike vekove. Bez, i to je jedna činjenica koju ćemo se vratiti ponovo kad dođemo do ovog vremena, i do Jugoslavije, i do srpskog identiteta, i do celog problema, znači bez visokih vrednosti koje u nekom trenutku elita praktično da narodu, unese u narod, koje narod primi, kad dođu veliki polomi, velike drame, ne može se zapravo ni opstati. Sad, kad je, zahvaljujući crkvi, srpski narod uspeo da opstane kao jedna identitetska celina velika, ali bez znanja za obnavljanje državnih struktura u 19. veku, on se baca u naručje zapada, zapadne kulture, koja nema veze sa pravoslavljem,
nema veze sa crkvom. Prvi naš uticajni zapadnjak, u smislu unošenja i zapadnih vrednosti, je Dositej Obradović. I njegov uticaj se osjeća kroz čitav 19. vek. Na zapadu je u to vreme crkva već u povlačenju, ali još uvijek ne pušta društvene nauke, pogotovo kad se radi o moralu. Moral, to polje morala, još uvijek je crkva i na zapadu tada držala. Dositej i njegovi nastavljači, zaljubljeni u taj racionalistički zapadni pristup, materijalistički, zapravo čine to da moralni život koji se odvaja od vere, da gubi i dubinu istine i polet. Prestaje da bude inspirativno. Nije više ni duboko istiniti, ni ovo. Znači, pod racionalističkim i individualističkim zapadnim uticajima spustio se na zemlju i u najboljem onako nekako smislu dobio neki izgled svrsishodnosti. Znači, moralnost bi mogla da bude svrsishodna, dobra je za državu i tako dalje. Pošto ni najljući protivnici crkve nisu mogli da je ospore pravo borbe na nacionalnom polju koje traje u 19. veku, ipak taj zapadni uticaj ne uspeva da ukloni crkvu sa scene, sa srpske nacionalne scene. Međutim, crkva tada, pošto dolazi do bezuslovnog spajanja pravoslavne vere i srpskog nacionalizma u tom 19. veku, rukovođena idejom da privodi naciju Hristu, crkva ipak neosetno počinje da služi naciji, koja se sama sve više saobražava zapadnom nepravoslavnom modelu. To je nacionalizam koji nije svetosavski nacionalizam, ali crkva, pošto sada služi tom nacionalizmu, ulazi u razne probleme i u nekom periodu prestaje da unosi toliku snagu koja će zapravo držati srpski narod na putu koji mu je postavljen jako davno. U 19. veku oživljava se nešto što je, iako je pomoglo i opstanku za vreme Turaka, ali tek u 19. veku dobija punu snagu, a to je kosovsko predanje. Obnavlja se i osnažuje se. Javlja se. Ono je oživljeno i osnaženo ponovnim bavljanjem narodnom poezijom i Njegoševim delima. Velikog genija Njegoša, koji je bolje nego iko vratio tu zavetnu srpsku misao, vrednost junaštva u borbi i konačnu pobedu dobra protiv privremene vladavine zla. Junaštvo u ispunjenju nacionalnih ciljeva kao dužnosti pred Bogom i pred ljudima. Sledeća etapa, manji od njega, manji od Njegoša, padaće iz greške u grešku. I etapa u padu srpskog nacionalizma je već epizoda u Vojvodini sa Miletićevim vojvođanskim nacionalistima i srpskim liberalima. Oni su pravili program po jednom italijanskom nacionalisti, Manciniju, sad već manje više zaboravljenom čoveku, koji je zakleti antimonarhista bio i čovjek koji je verovao u Boga, a nije ni bio hrišćanin. Ima neku uslovnu veru, kao što danas imate ljude, malo, pa jeste, ja verujem u nešto, ili ne znam, verujem u Boga, si ti Hristov, sad Hristov mu je daleko mnogo. Mancini je bio ta avangarda neko u 19. veku, zagovornik Svetske republikanske federacije, kao da se radi o Amerikancu, a ne o Italijanu. I tako su Srbi iz Austro-Ugarske i liberali iz Srbije, liberali prva politička stranka, a političke stranke su posebna bolest Srbije, naravno, ukalupljuju srpski nacionalizam u zapadne uzore i tu otvaraju epohu sistematskih političkih podela srpske nacije. Te podele će onda produbiti dalje Svetozar Marković, koji ideološkim pridodaje klasne podele, pa će se to posle itekako dalje razvijati. Krajem 19. početkom 20. veka, u duhu realizma i tadašnjeg vremena, posle, znači, Vukove, te jezičke, jedne velike revolucije u kojoj je itekako približio sve južne Slovene i napravio temelj za to, krajem 19. početkom 20. počinje na tlu etnografije, pa novi srpski nacionalisti nacionalnu ideologiju izgrađuju na istraživanjima u oblasti etnografije, prvenstveno Jovana Cvijića. Dinarski tip Srba, jedan od tipova dominantnih među Srbima,
koji je Cvijić opisao, sa jakim osjećajem pravde, plahovitošću, kultom junačkih vrlina, nacionalnim ponosom, publika je uprošćavanje, široka publika nacionalna, srpska, je pretvarala u ideal. Znači, nova nacionalna etika traži da se ide napred bez obzira na teškoće i da se hrabrošću savlađuju prepreke. To je nešto što će itekako u periodu oslobađanja ovo koristiti, bit će dragoceno, znači ta intuicija je bila važna. Jedino je problem što je, kažem, i u tim etnografskim istraživanjima jako su se približili, umesto da se nađe ta identitetska, ključne identitetske crte srpskog naroda, došlo je do jednog približavanja na tlu Balkana, koji je isto polako približavao Jugoslaviji. Da bi, naravno, došlo ono što su pripremali skoro svi srpski nacionalisti 19. veka, do pokušaja stvaranja jugoslovenske nacije u toku i posle Prvog svetskog rata. Samo da se podsjetim još jedan. Dositej je uveo mišljenje da razlika u veri nije tako važna. Znači, nije toliko važna razlika u veri. To je zapadni stav, preko Francuske, preko racionalizma. Onda, Vuk je doneo to da razlike u jeziku među južnim Slovenima nisu tako velike. Znači, još jedan element koji određuje naciju, jezik, tu slično. Vera nije toliko važna, sad idemo sa novim konceptom nacije, tim zapadnim. Cvijić, da etničke razlike među južnim Slovenima nisu presudne. Kad govorimo o Srbima, ne govorimo mi sada šta su radili Hrvati, Slovenci, nego Srbi. I to ne bilo koji Srbi, nego najistaknutiji, veliki umovi, to ne smemo da zaboravimo. Sada, naravno, to etničko jedinstvo koje je tako stvarano i željeno i sa druge strane, uz obilatu pomoć Evrope stvorena je Jugoslavija. Svima preporučujem najtoplije knjigu, kogod ovaj problem hoće ozbiljno da... Mi ćemo ovde naravno dotaći šta možemo i u razgovoru i sad ovo kad ja završim ovaj neki uvod i pitanje mi je ovo. Međutim, svima preporučujem najtoplije knjigu Mila Lompara, Duh samoporicanja. To je dragocjena knjiga koja najbolje objašnjava šta je zapravo i do koje mere, ali vrlo ozbiljno profesor Lompar je tu stvarno onako detaljno uradio jedno kapitalno delo koje će ostati. Znači, svima koji još uvek imaju neke dileme u vezi sa svojim jugoslovenstvom, nejugoslovenstvom i tako dalje, knjiga. Ono što bi ja iz te knjige, naravno, neću sad pripričavati, kažem, može da se još uvek nađe, ima više izdanja da je doživela. Navodi jedan jako zanimljiv dokument. To je jednog engleskog uticajnog istoričara i političkog pisca, Seton Watsona, koji izražava jedan trajni stav Engleza u pogledu Balkana, koji je za njih još jedno polje obračunao sa Rusijom, naravno, mislim, to je stalno, ta ista priča. Što je jako zanimljivo i vrlo je, kažem opet, zbog onoga kako je zapravo Jugoslavija nastala, zbog čega su je podržavali, kako je podržavana, meni je makar bio ovako uvid fantastičan. Znači, 1. oktobra 1914. godine, počeo je već Prvi svetski rat, u memorandumu upućenom Foreign Office-u, naznačavajući moguće pravce razrešavanja jugoslovenskog problema, Seton Watson je dao procenu koja predstavlja kondenzovani izraz dugotrajnog gledanja na stvari kako u prošlosti, tako i u budućnosti. Samo da ne bude nikakve zabune. Pogotovo što danas, osim problema o kome govorimo, o tom truljenju, tog nečeg koji Srbe slabiji, čini ih još uvijek nedovoljno jakim, postoji neke želje za novim integracijama, neke pojavljaju se ponovo, te neke sad se više to ne zove Jugoslavija, nikad se vjerojatno neće zvati tako, svima je ona bolna tačka, ali se kao regionalna povezivanja, ima sad to, sad se više ne kažu u regionu, a u stvari u Jugoslaviji bivšoj, znači kad kažeš u regionu, pa tamo oni koji razumeju jezik, ne možemo se razumeti, šta je kao u regionu ćeš da spajaš. Sad, šta kaže Seton Watson? Narodi Bosne i Hercegovine, Dalmacije, Hrvatske Slavonije, Istre i Kvarnera
čekaju svoje oslobođenje koje je u rukama njihovih slobodnih rođaka u Srbiji i Crnoj Gori. Ali onda dolazi vreme u kojem će njihova lozinka biti ne spoljašnje osvajanje od srpskih armija, već slobodno i voljno jedinstvo iznutra. Jedno jedinstvo koje će očuvati njihove postojeće političke institucije i kulturu kao vredan prilog opštem jugoslovenskom fondu. A ovde je i sigurno prognozirati da će civilizovaniji Hrvati i Slovenci uskoro u političkom životu i mišljenju nove države preuzeti vođstvo od njihovih hrabrih, ali primitivnijih srpskih rođaka. To, bez obzira da sad mi se ne preganjamo, a preganjamo se, ja mislim, u svakoj kafani i ovome, da li smo trebali da napravimo, da li je trebalo se napraviti ta Jugoslavija, da li, ne, morali smo, ne, nismo morali, kralj Aleksandar bio alav, ne, Pašić bio alav, a ovo je bio ovakav, koliko tih teorija ćemo čuti kako je nastajalo, pa onda, ne, nego su nas naterali s polja, pa su nas, rekli smo, najpametnije je da pogledamo i naš deo odgovornosti, ali da vidimo tačno šta nam rade. Nije loše znati šta nam rade. Jugoslavija je napravljena od početka i sve vreme je gurana kao stvar u kojoj će Zapad zapravo preko Hrvata i Slovenaca, pritom zaista nemam nikakvu, sad pričamo neku šovinističku priču protiv jednih drugih naroda, nego to je činjenica. Znači, preko Hrvata i Slovenaca koji su im po kulturi, po ovome bliži, kao što je bliže Rim od Vizantije. Mislim, ne treba mi da budemo preterano uvređeni. Za njih i Rusija i Vizantija i sve pravoslavno primitivno. Vizantijski varvari su zvali. Neuki zapad. Zapad koji je u stvari i renesansu dobio od Vizantije, od onih koji su otišli, od vizantijske dijaspore, od onih koji su bili iz ovih razloga napustili Vizantiju, koji su na kraju bili proterani kad je posle Turaka, on je dobio od Vizantije. Vizantija je bila carstvo apsolutne kulture odnosu na zapad koji je bio prilično primitivan, ali da se ne vraćamo unazad u te, da ne dođemo opet do onih zlatnih viljušaka kojima se stalno hvalimo. Mi smo jeli zlatnim viljuškama dok su čopali meso ovako. I onda se time zadovoljimo i ne moramo više, šta nas briga, možemo da ostavimo živimo u prošlosti do veka, šta nas briga za sada, superiorni smo, naše zlatne viljuške, gde su nam, ne znam, pretopili neki mangupi isti, potrošili. Pre toga, ovo isti Sitom Vodsom piše, 1913. godine, kako bi srpska ideja bila fatalan udarac modernom razvoju i progresu. Znači, prosto, Zapad, Jugoslaviju, ta Jugoslavija, ta zemlja veliko koja je imala svojih zaista onako i kvaliteta i veličine i snage neke i uticajna bila i šta god hoćete, napravljena je tako da u stvari u njoj se prelama takva stvar da se drže Srbi pod kontrolom, odnosno na tom bojištu koje je Balkan, koji je uvek bio polje sudaranja nekih uticaja, a pogotovo preko Srba moguće polje uticaja Rusije, odnosno prisustvo Rusije i ne samo Srba, delimično Bugara i tako dalje, ali Srba prvenstveno. I to ne treba ni jednog trenutka zaboraviti. I kako su je napravili, i kako su posle porušili, i tako dalje, kako se došlo. Znači, ne preuzimati svu krivicu na sebe, a opet ne praviti se potpuno nevin i naivan. Jako važno izbalansirati u životu i onda može čovjek da napreduje. Inače, nema napretka. Ako su sve krivi neki drugi, ne bez veze. Ako smo sve krivi mi, to je mazohizam koji je potpuno netačan, nije netačan. Ono što se pojavilo ofrljavanjem Jugoslavije je jedan problem, opet se sad vraćamo na Srbe. Ustanovljeno se osjeća da je srpski narod ispunio sve svoje nacionalne ciljeve. Sve nacionalne ciljevi su ispunjeni. Srbi koji su bili praktično zarobljeni u drugim državama, kao što su Srbi bili u Turskoj ranije, oslobodili se, sad su oslobodili i braću Srbe iz Austro-Ugarske, znači raspala se Austro-Ugarska, oslobođeni su svi. Znači sve što je tokom 19. veka i posle 20. i početkom 20. formulisao srpski narod, oslobođenje Turaka, ujedinjenje svih Srba u jednu državu, ujedinjenje sa južnim Slovenima iz Austro-Ugarske kao jedan dodatak, bonus, sve su to bile srpske ideje, ne samo sa strane, mada kažem, postoji istorijat delovanja i na Vuka, Karadžića i na ove i već sumnjive uloge raznoraznih i velikih naših ljudi, ali da ne ulazim, kažem, opet u sve te detalje.
uz, znači, taj osjećaj da su ispunjeni nacionalni ciljevi, da zapravo više šta sad? Onolike godine sve što nismo imali, sad imamo, pa što sad pa da radimo, sve napravimo, sve je završeno, onda možemo i da zaključamo vrata. Onda možemo da postanemo neko drugi. Onda možemo da idemo na sledeći, kao da se radi o video igrici sadašnje nekoj, drugi nivo. Sad više nismo, ovo smo završili ovu igru koja se zove srpska igra, sad idemo na jugoslovensku igru i tako su nekako spremno valjda i mogli Srbiji da prihvate ideju o tome da sad mogu da postanu neki drugi narod. Pošto su ispunili svoje nacionalne ciljeve koji su delovali tako daleko i bilo je jako naporno da je i teško da se do njih dođe. To osjećanje da su ispunjeni ciljevi uz nešto što je Slobodan Jovanović, naš veliki istoričar, pravnik, veliki mislilac 20. veka naš, još jedan od onih koji su život u dijaspori završili, koji nisu mogli da ostanu u Srbiji, on je opisao kao nedostatak kulturnog modela srpskog naroda. I naravno, postoji nedostatak novih političkih ideja, da danas postoji. Vladavina materijalizma i dalji pad crkvenosti su doveli do velike krize zajedništva u srpskom narodu. Znači, startno ono čega smo pošli, pa smo ga kultivisali, pa smo ga zahvaljujući hrišćanstvu, to što, kako su nas prvo videli još kao nehristijanizovani narod, Vizantinci, pa smo u hrišćanstvu preko Nemanjića i Svetog Save objedinili i došli do mogućnosti da mi Srbi između sebe ipak nekako funkcionišemo i osjećamo neku zajednicu i da krenemo, Boga mi, u velike i ozbiljne istorijske podvige, da u jednom trenutku stvarno postajemo ozbiljna evropska snaga, jedna ozbiljna država. Ovo sad dovodi do pada srpskog koji je išao i verovatno jedan od svojih najvećih vrhova doživeo u podvigu Prvog svjetskog rata. Sad polako dolazi do rastakanja srpskog naroda na individualističkoj osnovi. Znači, sav onaj zapadni paket, plus ovo o čemu pričamo, egoizam je prećutno proglašen za najmudriju životnu politiku. Dan danas je egoizam ono što pokušava da se proglasi kao jedina politika u ovoj krizi, sad novoj krizi Srbije koja je neuspeh u izgradnji zajedničke države sa Hrvatima i Slovencima, onda, posle okupacije Jugoslavije od sila osovine, građanski rat, veliko stradanje, pokušaj revolucije, odnosno pokušaj, nažalost, taj pokušaj je uspeo, zahvaljujući, ne bi uspeo, verovatno da nije bilo i pomoći sa strane u određenom trenutku, ali desilo se šta se desilo. Građanski rat, veliko stradanje od strane Hrvata, pa onda velika, posle kraja Drugog svjetskog rata, pad u zamku komunističkog internacionalizma s jedne strane, odnosno diktaturu koja je pobila ogroman broj ljudi koji tek sada izlaze na površinu činjenice koliko je Srba ubijeno, koliko je elite srpske postradalo po dolasku komunista, partizana, ulasku u Beograd i Srbiju. Kao maticu, ipak najvažniji deo za očuvanje našeg nacionalnog identiteta. Sada, posle smrti doživotnog diktatora Tita, došlo je do ponovnog buđenja nacionalizma južnih Slovena. Naravno da je ta druga Jugoslavija, kao što je, možda se nije desilo i odmah, ni kraj prve Jugoslavije, ni kraj druge Jugoslavije, posle smrti kralja Aleksandra je, znači, došlo do kraja. Ona je najavila kraj prve Jugoslavije, a Titova smrt, diktatora Tita, najavila je kraj druge Jugoslavije. I kao da je to po tom ličnom modelu zapravo i mogla da opstane samo Jugoslavija kao takva jedna zajednica, vrlo nehomogena, ali držana u monarhističkom ključu, a zatim u diktaturi komunističkom. Posle smrti, znači, doživotnog diktatora, ne srpskog vladara, koga su Srbi podržavali više nego iko, iako je učinio sve za rasparčavanje i slabljenje srpskog naroda, Srbi su dočekali kao narod bez vere. To je činjenica. Naviknut pritom na komunistički kolektivizam, na samoupravljanje, na razne te posledice, te neke karikaturalne, maltene neke rezultate tog socijalističkog razvoja. Jedino što su imali Srbi u trenutku kad dolazi do tog burnog raspada Jugoslavije,
je istorijski ponos i opet osjećanje činjenja sveopšte nepravde prema njima. Srbi se povlače, nema nikakve opet kreativne priče, ni vojska i sve zajedno, sve se to nešto, naravno učestvuju, počinje i neka ratna dejstva, ali sve vreme je to u povlačenju. Nijedna prava aktivnost nije učinjena, osim čuvanja Jugoslavije. Srbi su jedini te rečenice sačuvali i od kralja Aleksandra i od Tita, čuvajte Jugoslaviju. Znači, nikome u tom trenutku ne pada na pamet da čuva Jugoslaviju, sem Srbi. I oni se bave čuvanjem. Čuvanje kao pasivna kategorija, znači ono ne da nije kretanje, nego ono je pad. Samo puko čuvanje, bez kreativnog obrade onoga što čuvaš, je uvek pad. I to postoji jedna varka. Ljudi, i u crkvi se to dešava i svuda, nekako mi smo čuvari nečega. Lepo je biti čuvar, ali čuvar ne može pustiti da izolovati nešto što u stvari uvek je u dodiru sa vremenom, u dodiru sa svetom, probati da ga izoluje i da ga tako nekako pasivno čuva. Ne, on ga mora držati stalno u dodiru sa svetom, obnavljati, osvežavati, inače se radi o padu. Znači, imali smo samo taj istorijski ponos, osjećaj nepravde, a ta nepravda je bila posebno podhranjivana piscima kao što je recimo Dobrica Ćosić i grupa disidenata sa Sanu. Znači, to je bilo to nepravda i dan opet nama se čini nepravda, nama se čini, pa dobro, mislim, Momir Nikolić, jedan, pomenuli smo tamo, on kao pominje stvarno, mislim, to u odnosima među državama, ne treba očekivati nikakvu pravdu, nego to je uvijek odnos sile. Ti moraš odnosu s tom sile da se normalno... Ne. Ovi novi, novovaspitani intelektualci, oni pričaju o nekoj nepravdi. Kakva crna nepravda? Pa kad će biti pravda u istorijskim odnosima? Neko pokaže da ima pravda u istorijskim odnosima, aman. Znači, potpuno blentavo sada mi krećemo opet sa tom idejom nepravde. I bavimo se pravdom i nepravdom. U trenucima kad se lomi ta bivša zemlja, kad se lomi i svet, pada Berlinski zid, svašta se dešava. Mi ne shvatamo. Mi dalje pričamo o pravdi i nepravdi koja je nama nanesena. Kalimero revival. Crkva u tim trenucima, u tim dramatičnim trenucima raspada ovoga, ona, pošto ljudi ne znaju šta, sad, ovi svi imaju neki identitet, svi znaju šta su, Srbi su uglavnom Jugosloveni, najvećim brojem bili Jugosloveni, neki znaju da su Srbi, ali sad tačno šta je to Srbin, to je malo teško kao smisliti. Crkva tu postaje maltene folklorni privezak, da ne budemo pregrubi, ali se poseže za crkvom kao jedinom identitetskom sigurnom, znači, čekaj, pravoslavlje, crkva, to je jedino što možemo da odredimo da bi moglo da nam da neki nacionalni sadržaj. Ajde mi, mučenici, da imamo mi nešto, pa ćemo onda mi crkvu. I crkva, povratak crkvi je zapravo povratak preko nacionalne dimenzije. Zato je jako bitna ova tema za crkvu. Kao što je u tom trenutku jako krenulo, u trenucima kad počinje nacionalni urušavanje i neka kriza, onda i crkvenost se smanjuje, zato što je na tom talasu i izašlo. Problem je što je, kažem, crkva sad već praktično svedena samo na hijerarhiju u tom trenutku, sa jako malim brojem vernika, kažem u tom trenutku pre 90-ih, pre tog loma. Ponovila je zapravo, znači samo episkopi imaju nekog stvarnog uticaja u tom trenutku i to ni oni ne velikog, ponavlja istu grešku kao prilikom obnove srpske države u 19. veku. Stavila se u službu nacionalnom pokretu na čijem čelu je bio ovog puta otvoreni ateista. On je bio podržan od strane crkve u početku. Isto ne bi smjela se zaboraviti. Upravo zato što je ta nacionalna, neka nejasno formulisana nacionalna ideja iz koje je ispala vera, a definitivno je vera jako bitan moment crkve srpske nacionalnosti, stoji tu. Poverenje da će se obnova nacionalnih vrednosti nužno dovesti do nove hristijanizacije srpskog naroda, brzo je splaslo. To je da će zaista to biti ono što je važno od crkvi, ne zato što želi da ima moć i utice, nego zato što je to obaveza i dužnost, zapovest. Hristos nam je ostavio da unese, da hristijanizuje, da približi Hristu narod, međutim, odjedanput se videlo da to ne ide, nema veze. Ta vlast koja je prividno
prigrabila srpsku priču, nije bila nikakva srpska vlast, nikakva srpska ni nacionalistička, ni ovo, to je bila prevara, još jedna u nizu samo prevara srpskog naroda. Opet ne kažem prevara. Ko nas je prevario? Sami sebe. Smo bili neodgovorni prema sebi, zato što nismo ni stigli da pogledamo šta je s tom Jugoslavijom, a i šta je sa nama, mislim, u njoj. Problem, pomenuo sam problem koji je se u Jugoslaviji posebno povećao i dan danas je problem. U Kraljevini Jugoslaviji mi nemamo, znači, srpsku kulturnu politiku. Mi nismo stigli kao Srbi da kulturnu politiku, da kažem kulturnu politiku, ne mislim samo na da budemo fini, da idemo, ne znam, u pozorište i da gledamo, da čitamo dobre knjige. Govorimo o svim oblastima života. Kulturna politika je nešto što daje identitet. Ona se sastoji iz jezika, iz istorije, iz zajedničkih mitova, iz svega što živimo, živote koji delimo zajednički. Znači, u Kraljevini Jugoslaviji već nemamo srpske kulturne politike i onda nema ni institucija pravih koje mogu da čuvaju taj srpski identitet. Već u Kraljevini Jugoslaviji nema tih institucija. A u titoizmu, u drugoj Jugoslaviji, počinju da nestaju i izuzetni pojedinci. Pošto u principu, kad god je potrebno nešto uraditi sa narodom, narod, znači, može da zavisi od izuzetnih pojedinaca i od stabilnih institucija. Kad ostanete i bez institucija, pošto institucije koje su trebale da održavaju srpski narod su postradale, kažem još ranije, još uvijek je bilo izuzetnih pojedinaca koji su mogli, kao i između dva rata, evo pominjani i Slobodan Jovanović i ljudi okupljeni oko njega su pravili udruživanje u taj takozvani Srpski kulturni klub, pa su pokušavali na vreme da upozore ostatak, ogromnu većinu srpskog naroda šta se sprema, šta će biti, naravno nisu ih slušali, smatrali su, evo pa to su neki intelektualci tamo pričaju. Da je malo više pameti, malo manje bilo anti-intelektualizma, onda bi se ispostavilo da je narod mogu da iskoristi te ljude i te neke delegate, te posebne elitne informacije, za svoj sopstveni spas, da izbegne toliko žrtve, da izbegne toliko stradanje, da izbegne poraz, da izbegne pad koji mu se desio. A sad imamo pad svakakvih vrsta. Slobodan Jovanović konstatuje, sad bi to isto malo i citirao, u svom prilogu za proučavanje srpskog nacionalnog karaktera, koji je posmrtno objavljen, da je srpska inteligencija od početka 19. veka najviše radila na formulisanju nacionalnog obrasca srpskog naroda, koji je pritom neprekidno varirao i zatim došao u ozbiljnu krizu. Čak sasvim izgubio snagu u novostvorenoj državi Južnih Slovena, Jugoslavije. Zatim, na formulisanju političkih obrazaca, koji su doveli do velikih podela unutar srpskog naroda, srpskom narodu stranačka demokratija je pogubna. I to, što je to sad nepopularno govoriti, to ne znači da nije istina. Pa kažu da, postoji druge vrste demokratije, postoje, odnosno demokratije, predstavljanja i nečega što neće biti diktatura, samo i ova priča, ali to je opet tema za sebe. U svakom slučaju, stranačka politika je dosta upropastila to. Doveli su do slabljenja nacionalne svesti, naravno i ta podele, a da na izgradnji kulturnog obrasca srpskog naroda neophodno je dopuni prva dva obrasca i nužnom uslovu za opstanak narodne zajednice, pogotovo kad prva dva obrasca izblede ili se deformišu, skoro da ništa ozbiljnije nije bilo rađeno. Kulturni čovek nije jednostran. On neguje i svoju intelektualnost, i svoju osjećajnost, i moralnost. Mi, Srbi, imamo veliku krivicu, nismo razvili taj kulturni model. Englezi, kakvi god da su, u nekom trenutku su razvili kult, recimo džentlmena. Ili, ne znamo, ali oni imaju u tom kultu nešto se... Mi nikada nismo imali taj čak individualni obrazac koji mogu da se presadi. Šta je to pravi, autentičan Srbin? Naravno su se trudili ljudi kao što je Vladika Nikolaj, i onda će biti kao šta je to domaćin. Recimo da je domaćin negde najbliža definicija toga.
Ali nikada nije ozbiljan trud i nikako popularisanje modela, niti je model čvrsto napravljen, niti je popularisan na način, evo recimo, pominjenog džentlmena. Pa bi bio džentlmen, sad ne definišem, Englezi definišu. Znači, naša inteligencija, ta koja se formirala u Jugoslaviji, koja je postala jugoslovenska, koja se odrekla identiteta, nije presadila ni jedan strani kulturni obrazac, niti je iz kulturnih elemenata našeg narodnog života izradila i jedan originalni obrazac. Nedostatak kulturnog obrazca, dakle, je jedan od osnovnih uzroka problema sa formiranjem nacionalne elite, koja bi bila sastavljena od darovitih i moralnih pojedinaca ujedinjenih zajedničkim sistemom vrednosti, a zatim i problema sa dugoročnim vaspitavanjem i kultivisanjem nacionalnog karaktera srpskog naroda u celini. Ne može bez elite. Ne može bez elite. Mi smo prema svojoj eliti bili nepojamno neodgovorni. To je logično. Mi smo bili narod koji nije imao klasno raslojavanje veliko. Stotinama godina smo mi živjeli vrlo ravnopravno i moglo je stalno da se obnavlja. Dođe jedna generacija, iškoluje se jedna, to ne znači da ovo seljači sutra neće biti opet neki genij ili neko čudo i život je to i pokazivo. I, brate mili, imali smo, biološki smo bili u usponu. Živojin Mišić je 13. dete u svojoj porodici. 12 dece se rodilo da bi se rodio Živojin Mišić, genijalni vojskovođa, jedan od najvećih. I onda ko šta, ajde, tu su ta deca. I stalno je mogla da se obnavlja. Bagatelisana je elita. A onda u Prvom svetskom ratu, šta se dešava? Sudbina elite preko jedne priče, možda najbitnija, pošto je, kažem, elita je inače kao tema za ovo sve što se dešava sa Srbima i sa jugoslovenstvom, i sa srpstvom, i sa nedostatkom identiteta, jedna od najbitnijih stvari, ono što nam danas nedostaje. Kulturni model, znači ti ne možeš više ako nemaš kulturni model, ne znaš kako da uočiš koja je elita. Onda može elita ti bude bilo ko. Onaj ko ima pare, onaj neka baraba, kontroverzni biznismen, može bude elita, može da bude, nemam pojma, političar, jedan nedostojni koji će menja 100 nekih partija i čude, baš ga briga, samo ide za vlašću, i on može biti elita. Pevačica narodnih pesama, i ona može biti elita, evo je slavna je, nemam pojma, ima pare, otkud znam. Svi mogu da bude elita kad nema kulturnog modela. Nije to sada nešto se mi vajkamo, vidi zašto su... Pa to je tako. Oni mogu biti elita zašto mi nemamo kulturni model, zato što smo ga odbacili. U Prvom svetskom ratu uradili smo nešto što niko nikada nije uradio. Osim što smo i zaista veličanstven podvig imali. To je nešto što stvarno u istoriji malo koji narod može tako nešto da pokaže. Jeste da je to bilo preskupo, jeste da nas je koštalo bilo čega, ali veličanstven podvig istorije. Ali smo uradili jednu strašnu stvar. Kad su Austro-Ugari, kad su Austrijanci u stvari upali u Srbiju, bili su odbijeni. Pobeda na Ceru, fantastično, prva velika pobeda, stvarno nešto, ne može niko da veruje. To ona, seljačka Srbija, rasturi ove kozvečke, mislim, pretara ih tamo, ode on. Međutim, upadaju ponovo, u tom trenutku već puno ranjenih, ovo, mala je Srbija, mala vojska. I između ostalih oformljuje se 1300 kaplara bataljona. 1300 đaka, onih koji su uzdanice, koji su buduća elita Srbije. Nijedan narod na svetu ne bi to uradio. Nijedan jedini narod ne bi svoju budućnost rizikovao i bacio u prve vojne redove. Veličanstveni dece, od kojih su većina stradala. Taj primjer je pokazao do koje mere nismo mislili na sebi, na one koji bi trebali da urade taj kulturni model, koji bi trebali da sačuvaju srpski narod. Da bi posle naravno dopustili da dođu komunisti i da pobiju sve što je vredelo u onom nesrećnom Beogradu, koji se napravi, na što se napravi sad, ne može čovjek da ga gleda. A ovi su pevali
nek je ljubi Hajduk Veljko, on je bolji junak od mene, mislim, momci još nisu ni devojke upoznali kako treba, ali on već pevaju, neka bude bolji junak. Elita, bre. Šta nas briga? Rodit će se novi, bit će novi, hoće malo... Kako će se roditi? Odakle? Imamo sad negativni priraštaj, nemamo ovo. A nismo napravili kulturni model, niti smo sačuvali, niti umemo sad da je rekonstruišemo ponovi, da sve ovo o čemu pričamo ima neko da sprovede u delu. Mi danas imamo u posledicama jugoslovenske misli ideju nultog konflikta sa susedima. Opet nešto što niko na belom svetu nema. Znači, to, kad govorimo o ceni jugoslovenstva i o tome šta je ovo, mislim, mi imamo između ostalog danas tu ideju da nulti konflikt, imamo predsjednika koji ide i kaže mi nećemo više nikada ratovati, ko da se nama pa ratuje. Pa kome se normalno na belom svetu ikada ratuje, bre? Pa niko neće, ima Srbi, imamo ono, čuj, rado ide Srbin u vikend, dva ga tuku, kako vuko je, tri ga tuku, mislim, treći ga... Naravno, i to je bilo u sred ratova. To ne znači da nisu išli, da nisu bili junaci, da nisu, ne ide, bre, niko ne voli, bre, taman posle. Priča ljudi kao, ne, mi nećemo ni sa kim ratovati, onda otprilike uzmite nam šta god ko hoće. Jer mi smo i dalje zapravo u regionu, mi smo sa prijateljima, mi smo Jugosloveni. Ovi svi ostaniše se uzreše svakog što može i još nisu uzeli sve što mogu. Ima jedan posredan, duboko sežan smisao ta politika nultog konflikta. Ona je protiv života. To je agresija na život. To je antiživotna stvar. Sve u životu je sukob. Sve. Sve. Borba za opstanak, istorijske borbe, politika, moć, svaka moć se širi dok je neka druga moć ne ograniči. Vrlo prosto. Kao u prirodi. Širi se pa zaustavi. Ma širi se virus, bre, pa mora se zaustaviti. Bakterija, paramecijum, otko znam što ga... Bilo koja životinska vrsta. Ljudi, društva, države. Svaka država će se proširi da postane... Svaka bi država postala ponovo engleska, čovječ. Gledamo ovde danas... Kako ne može u glavu da mi stane šta su Englezi sve držali u jednom trenutku. Ceo svet, majko milo. Ceo svet. Šta, da bi oni dobrovoljno su odustali od toga, malo, nego su morali neke druge moći da dođu pa da ovo. Nisu nikako volili taj Sibir da uzme i to, samo je to im je falilo da imaju ceo svet, Amerika, Australija, ovo, sve živo, čoveče, Bože, Afrika, Indija. Samo još taj Sibir ne sjeće tamo da se kopa šta može, ovo nije uspelo. To ih izmalerisalo iz ove dana. Momir Nikolić, pominjani, kaže nešto što moramo da se setimo i da prestane kuknjava i zbog Jugoslavije koja je kao, stalno je neko bio problematičan, s tim da je, kažem, problem s Jugoslavijom veći pošto je dvojna priča. Imamo i neki sentiment za i ovo, nije kao sa Nemcima i Turcima. Za sve su krivi Turci, pa su sve krivi Nemci, pa za sve sad krivi, možemo Milošević je kriv za sve, koga još možemo, sad ćemo uskoro ćemo imati sledeće kao garnituru koji će reći da je ona kriva za sve, samo mi nećemo nikada odgovornost preuzeti. Kaže ovako, svirepa je za zaostale narode stvarnost, da među narodima postoji hijerarhija vrednosti i prava. Ali jedini način za njih da tu stvarnost izmene u svoju korist, to je da se i sami uspnu u toj hijerarhiji. To je jedini muški i u isto vreme jedini stav civilizovanih. Odricanje pomenute stvarnosti bilo bi samo prazno jadanje i primanje položaja varvarina. Momir Nikolić. Imperije su imperije, male nacije su male nacije, a borba je neprestana. Način borbe svako pametan bira prema svojim mogućnostima. Nije borba uvek ista. Borba se može biti na mnogim poljima. Zato, kaže, kad god se u raspravi među državama potegnu ideali, treba otvoriti četvore oči. Koliko su samo nama ideala servirali u poslednjih 20-30 godina? Koliko ideala je nama bilo ubačeno? Da mi, koje ideale mi gazimo i da protiv kojih ideala smo mi? A mi smo uspeli, zahvaljujući toj čudnoj
jugoslovenskom vaspitanju, da interiorizujemo svi krivicu. Nas su u Jugoslaviji učili. I one koji su učili su nas da smo mi krivi za sve što će se dešavati. I da pristanemo da je sva odgovornost na nama. Evo, vi ste najveći narod, vi ste najviše uradili za tu Jugoslaviju, pa vi imate najveću odgovornost. Slobodan Antonić, još jedan poslanik koga treba uvijek pomenuti kad su ovakve teme, ima jednu sjajnu knjigu, a inače se bavi time i on definiše, kaže, kulturni rat u Srbiji. Opet na temu ovoga. Opet kažem, nije to bio se sada dva pozorišta čija je predstava bolja ili ne znam da li je ova knjiga i ovog. Oni se o obimnu, sveobimnom, sve, istorija, jezik, ono sve što nas drži, pamćenje naše, moral, običaj koji čuvamo između sebe. I skreće pažnju na upravo kulturni rat. U Srbiji trenutno vlada ozbiljan kulturni rat Jugoslovena i Srba. Utoliko ova tema o kojoj pričamo uopšte nije ni, sad samo kažemo ovako, to je vrlo ozbiljan kulturni rat. Sa niskim udarcima, svim onim što ratovi nose. I kao svaki rat, postoji želja da se otme teritorija, da se zauzme cela teritorija. Znači, u ovom trenutku niko, ali ni jedan jedini narod bivše te Jugoslavije nema taj problem koji mi imamo. I ukoliko ovako ne izanaliziramo, segment po segment, ne odbacimo, pomirimo se, prihvatimo svoj deo krivice, mi ćemo ostati na dve strane šanca u kojoj su, naravno, pošto su na vlasti uglavnom nastavljači komunista, mislim kako naslednici komunista, direktni ili idejni, ali čak često i direktni, i zapravo Jugosloveni negde u nekom mentalitetu, oni podržavaju taj deo elite, uslovno rečeno, pošto ne znamo, nemamo kulturni model, ne znamo ni koja je elita, pa se i tamo neki dosadnjaci proglašavaju elitom i neki, u stvari, ljudi koji su, ne bi mogli da budu elite ni po jednoj definiciji, ljudi koji nisu patriote pod jedan. Ti moraš, tu se podrazumeva da si patriota, to je jedan deo elite. Ako nisi patriota, ne možeš biti elita, mislim. Nije dovoljno budeš patriota pa da budeš elita, ali ne možeš biti elita, brate, ako nisi. Oni, recimo, nisu patriote, oni su protiv svog naroda, protiv svoje zemlje, sve ime, oni bi da što pre postanu Hrvati svi, Slovenci. Svaka čast Hrvatima i Slovencima i tamo dobrih, normalnih ljudi, naravno, ne govorim ja o tome, ali govorim o toj identitetskoj budalaštini koja je, znači, sitom Watsona i englesku strategiju će na kraju kao našu da hvata. Mi sebe procenjujemo, zbog toga što nemamo tu kulturnu politiku, i to je ovo, mi sebe procenjujemo preko onoga što drugi misle o nama. Tako da smo skloni, sad čućete vrlo često u Srbiji, ne znam da li ćete i ovde čuti, ali u Srbiji ćete vrlo često da smo mi najgori narod na svetu. Ima tu nešto drugo, tu je nešto jako srpski, nešto vrlo narcisoidno. To jest, definicija pravoslavne asketike u sujeti je loše procenjivanje sebe. Pa čak često ako se sebe toliko ekstremno loše procenjuješ da je to isto deo sujete, odnosno neke vrste narcisoidnosti. To je ono kao, ne znam šta mi je danas, znaš. Inače sam mnogo lep, mnogo jak, pametan, ovo, ne znam danas šta mi je, kao nešto mi nije u redu. Znači, najgori. I drugo što nije loše biti prvi s neke strane. Ako ne možeš budeš najbolji ovako po ovoj definiciji Momira Nikolić, ne uspinješ se gore, ajde da padnemo mi na dno, pa da budemo najgori, da svi znaju da smo mi najgori, opet si prvi nekako, samo zavisi odakle se gleda. Ako dubiš na glavi, eto nas prvih i na vrhu, mislim, samo treba svi da dube na glavi, pa će shvatiti da smo mi prvaci nečega. I ono što je neophodno, ono što je u stvari u Jugoslaviji se izgubilo, pošto je ono stalno bilo to polje zapadne kulture, mešanja i kontrole nad, zapravo, pravoslavljem, da se razvije svest o razlici između zapadnih vrednosti, koji ima neospornih u pravnom smislu, u smislu slobode pojedinca i tako dalje, između, znači, zapadnih vrednosti i zapadnih interesa. A ti sad situaciju, nezdravoj situaciju, na ratnom polju Jugoslovena i Srba u sredu Srbije, ti imaš situaciju ako neko kritikuje zapadne interese, onda znači odmah će biti napadno da odbacuje sve zapadne vrednosti. Onda je on primitivac, onda je ne znam šta, onda je ovo ono i tako dalje i tako dalje. Ja sam malo odužio, ali približavamo kraju, pa onda ćemo otvoriti pitanje. Sad smo tu negde, samo da zaključimo, pa da možemo i da razgovaramo.
još jedan put da se vraćamo na problem srpskog identiteta, debelo oštećenog, videli smo kako i zašto delimično, samo delić onoga što bi moglo o tome se kaže. Videli smo da je pri raspadu Jugoslavije intuitivno, instinktivno, a i iz nekih razloga manipulacije, nije bilo drugog načina da se uspostavi srpski identitet naspram jugoslovenskog, nego da se posegne za crkvu, za pravoslavlje. Ima čuvena anegdota, ali uvijek se lepo je podsjetiti se, možda neko nije čuo, kad se Ava Justin Popović vozio u vozu, se vozio sa nekim oficirom UDBE visokim. I onda oni se voze tako, a gleda, šta je bre, Pope, šta ti tu, kao ti sad tu nešto je rekao, kao ti si sad Srbina, mi ostali nije, šta smo mi, kao, znaš, kaže, dobro, po čemu si ti Srbin, mislim, kaže, Ava Justin pita ovog oficira. Kaže, kako po čemu sam Srbin? Srbin sam, tu sam, rođen sam u srpskoj zemlji, tu sam, dišem srpski vazduh, kaže, Ava Justin kako prolazi voz, kaže, viš onog vola tamo što pase, i on je rođen na srpskoj zemlji, pase srpsku travu, diše srpski vazduh, a nije Srbin. Bila ideja da prosto pokaže do koje mere je pravoslavlje, koliko je hrišćanstvo i crkvenost važna za srpski identitet. I to je jedno jako bitno pitanje. Da li je pravoslavlje zapravo presudno za srpski identitet? Nezgodno je zato što stvarno postoji doprinos toj srpskoj kulturi i srpskom tom celom komplikovanoj situaciji. Srbi su narod graničari. Ne samo ljudi koji su iz krajine, nego graničari su bili sve vreme na lomu dve civilizacije. I pritom, neke od najvrednijih stvari iz naše kulture su dodir zapada i istoka. Mi smo uspevali uvek da radimo to. Mi smo imali srpski narod rimokatolike koji nisu postali Hrvati, nego su bili Srbi rimokatolici, koji nisu postali ustaše u osvetu, nego u Dubrovniku si imao gomilu značajnih Srba, primjera radi. Znači, zašto bi to odbacili iz te kulture? Imao si Srbe muslimane, koji su se osjećali Srbijom, mnogo njih su se i vratili, onda su sad u novije vreme imali potrebu da se vraćaju i pravoslavlju, skroz da izađu iz toga, znači da izađu iz te priče. Znači, nije jednostavno pitanje, ali sigurno da ono jezgro i ono osnovno što će poroditi vrednosti, koje neće povrediti onda nikoga koje je i rimokatoličke vere ili druge neke vere Srbin, ako se vratimo vrednostima koje pravoslavlje zadaje i unosi u srpski narod. Znači, te vrednosti neće nikoga pogoditi. Kao što u pravoslavnoj Rusiji ne pogađaju nijedan drugi narod, oni imaju kao carstvo, mnogo su spretniji u integraciji, lakše im je da urade, oni mogu, svaki od naroda može da sačuva sve svoje veru, a da pripada Rusiji, tako može i Srbi da bude. I pre samog kraja, najvažnije identitetsko pitanje, šta je koren, onaj koji bi najkraće i najbrže mogli da kažemo, šta je taj koren koji je sada i uvek kao trajno, u stvari ono najznačajnije u srpskom narodu što ga najviše određuje. Da li neko ima ideju možda? Šta je ono najkraće, u dve reči? Šta najviše određuje srpski narod? Komplikovana tema. Ja sam u jednom trenutku, pošto sam aktivan na ovim društvenim mrežama, prvenstveno na Facebooku i tako dalje, tamo puno imam aktivnosti, zarad nekih stvari koje smo u tom trenutku radili, to smo radili sa Anastasijom, jedna od knjiga koju smo radili, Srpski kod se zove, i onda sam napravio anketu o tome šta je najveće postignuće srpskog naroda u celoj njegovoj istoriji. Bilo je vrlo zanimljivo. Znači, šta je najveće postignuće srpskog naroda u istoriji? Pitanje. Najiskrenije sam pitao ljudi, treba mi odgovor, ne znam ni sam, mislim, ajde vidimo šta će bude. I bilo je raznih stvari, naravno, pa je bilo sad to, on pa kaže Tesla je pa dobro, sad malo trapavo da kaže da najveće postignuće Tesla, ili neke stvari su bile, pa čak i pravoslavlje kao najveće postignuće.
Međutim, najviše odgovora je bilo u jednoj od grupa kad sam to sabirao i svrstavao, puno ljudi je učestvovalo, i najviše odgovora je bilo u jednoj grupi, pod jednim odgovorom. A taj odgovor je bio najveće postignuće srpskog naroda u istoriji je to što je opstao. Znači, najveće postignuće srpskog naroda je to što je opstao uopšte. To je strašno. To je i divno, i veličanstveno, i užasno istovremeno. Znači, najniže, osnovno, to što je opstao, opstanak, očuvanje nečega je istovremeno najviše postignuće nekog naroda. Centar. Slutimo svi. Da, pravoslavlje. Ne bismo mi u crkvi ni potegli temu, ne bi otac Nemanja ni bi rekao da nije, da ne misli da je ta tema i tekako vezana za crkvu i to što svi slutimo. Ali postoji ono što je sada sud, kriza, dinamit, potencijalna katastrofa ili pročišćenje, trenutak slave, mesto na kojem može se pokaže naša pamet ili glupost, pobeda ili konačni poraz. Kosovo. Kosovski mit. Svaki narod ima neki simbol najjači prema kome može da se nekako ne da se proceni cela njegova kultura i istorija, ali tako nekako jako i brzo može da se odredi ko je. To su ti neki masovni simboli svakog naroda. I onda, Francuzi, revolucija. Njihov simbol je revolucija. Revolucija u svemu. Od te njihove revolucije, pa revolucija, ne znam, u seksualnosti, revolucija u modi, revolucija u ovome, Francuzi, revolucija stalno, revolucija sloboda, revolucija. Evo ih, brate mili, oni se stvarno tamo sede, bre, u onih ulica, biju se po onom Parizu i danas ono pale kola kao najnormalniji praksa, mislim, to baš nije svuda uobičajeno. Ali revolucija. Onda nemam pojma, ima drugačijih simbola. Korida, španska, sad da su je zabranili, ne zabranili, više ne znam u toku na kraju, hoće li ne, to drama, treba zabraniti sa sopstveni simbol, ali to je simbolično kroćenje prirodnih snaga, gde čovek u visokoj stilizaciji, ne znam, neke svoje uspeva strast da pobedi tako što, ali u suštini to je nekako taj ceo narod, ima taj neki ideal kao celu priču. Holanđani imaju simbol brane, oni su narod brane, oni su napravili, živa istina, napravili su branu, odvojili more, a kad sam gledao tu branu i gledao te ljude, nije to porodila savremena tehnika, nego su sedeli u onim klompama u vodi, ređali kamenje, mislim, hiljade ljudi, osim što su natovarili taj kamen, i oni su se učvrstili kao narod brane, njima je brana simbol nacionalni. Oni su narod nasipa, to je dobar nacionalni simbol, nije ušte loš. Moguće je zaljubio tamo u Holandiju i Holandjane, ali to je za poštovanje. Nama je Kosovska bitka. Možda, kad bismo birali, možda bismo izabrali neki drugi simbol. Neki, eto, viš kako imaju branu ljudi, ovi imaju tamo revoluciju, a mi imamo jednu bitku, Kosovsku bitku. Zato što je ona u stvari ta kombinacija nebeskog i zemaljskog na taj način koji je nerazdvojiv. Sad opet ne ulazimo, da ne bi sad ja produžio, ću do ponoći da vam pričam, nego da završimo. Ono što je zanimljivo za ovu našu temu, to je da je taj nacionalni simbol Srba bio važan, inspirativni i dragocen ne samo Srbima, nego to je to možda jedino od Srba, osim Kraljević Marko isto bio kupljen, postoji hrvatske pesme o Kraljeviću Marko, naravno. Ali ovo je bilo od svih južnih Slovena prihvaćeno kao jak simbol, kao simbol koji su se ljudi zaljubili i osetili da ima snagu. Kosovska bitka, kosovski mit, koji je u stvari jedna hrišćanska, jedna srpska u stvari prepričavanje
drame Novog Zaveta, odnosno Tajna večera, Lazareva večera, žrtva, izdaja, Juda, sve je tu u jednom srpskom obliku i najveći umetnik koji je najviše u kulturi radio na kosovskom mitu, koji je najviše... Šta mislite ko je? Hrvat. Ivan Meštrović. Ivan Meštrović je bio apsolutno inspirisan time, čak je bila napravljena maketa Vidovdanskog hrama, da se napravi Vidovdanski hram. Naravno, to nema veze ni sa pravoslavljem, ni sa ovim, to je delo kao neka građevina, onako kombinacija, nema pojma, nešto masonsko, ezoterično, šta je već bilo. Pa malo su gledali ovako, su pobegli kao Smrdljiv Sir i Kralj i Pašić, svi su malo pobegli od te građevine posle rata i nekako su izbegli, pa su i lokaciju hteli da menjaju i svašta je nešto bilo, ali gomila skulptura je napravljena, koje su svetski postale poznate i uopšte ne samo Meštrović kao najpoznatiji, kosovski mit je bio prihvaćen od svih. Znači da Srbi i srpski taj nacionalni identitet, srpsko to nešto što ne uspevamo da formulišemo, imalo je snagu privlačnosti za narode koji nisu, ali zaista snagu privlačnosti, velike privlačnosti. I za narode koji su ulazili sa nekom računicom u celu stvari, koji su sa računicom izašli do ovoga. A preti opasnost da to što je to jezgro ne bude privlačno samom srpskom narodu sad. Da sam srpski narod prestane da bude zaljubljen u ono dobro u sebi, nego da pristaje to na tu varijantu da bude najgori i da bude šta. To je naučio u Jugoslaviji. Toliko, jedna malo poduža ova uvodna reč od moje strane. Sad... Još jednom, hvala svima. Sad bih vas pozvao da hvala na pažnji. Poslužimo i da kupite ove knjige. I na gostoprimstvu. Da, mogu da potpišem ako neko hoće, to iskoristiti da pisam. Nije mi neki rukopis, ali vole ljudi ponekad. Dobro,